Yohana 3 Yohani ubutumwa bwiza bice bitatu na mstari ya 16. Nukuvuga ngo umurongo wa 16. Karibu msomaji. Musomyi wageze adusomere. Usomye Mwisi na bya Yesu. Amen. Imana yakunze abari Mwisi cyane. Byatumye itanga umwana wayo Wikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. 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 Ikala kwa miguu yako. Icara kwa maguru yako. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nongenda bashuje Mwisi na rya Yesu. Nabasalimia tena kwa jina la Yesu. Hose fasi kwenye mko abari butumve kwenye televiziyo yacu, kwenye TV yetu, intwari zo kwizera, basuja wa imani, aho uri butwumve hariho hose, fasi yote mutatusikia. Tunakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tunasalimu kwa jina la Yesu. Imbaraga z'ubwami bw'Imana ziri wowe, nguvu ya uweza wa Mungu kandi umwaka w'ubuhamya ku buzima bwawe. Hii mwaka iko mwaka ushuhuda kwa maisha. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana. Tumesoma neno la Mungu ndani ya kitabu cha Yohana. Ibice 3 ku murongo wa 16. Sura 3:16. Aravuga ngubwo umwami Imana yatanze umwana we. Kwa vile Mungu alitoa na watu. Anataka kusema kwa ajili ya sadaka. Anataka kuvuga kubyerekana kitabu. Urabishi mkuu. Sadaka ituro. Hata watu wanaweza kuimanisha mwingine njia. Lakini sadaka ina maana. Alipitura Mungu ndiye wa kwanza alianza toa. Imana ndiyo haiko wenjo wa kwanza ulitoa. Nikisoma maandiko inaniambia ya kwamba Yesu alinipenda kabla mimi siyampenda. Na ndio maana Mungu alitoa mwanawe wa pekee ili mimi nipate kuokolewa, ili nipate uzima. Na wakati alitoa hakuhangaika sema huyu ni mtoto mmoja. Maana tukisoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo kinatuambia ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno huyo alikuwa ni Mungu, na alikuwa pamoja na nani? Alikuwa pamoja na Yesu. Wewe unasemaka Yesu haiko Mungu. Yesu ni Mungu, watoto ya Mungu. Mungu ni mtoto wa Mungu. Yesu ni mwana. Mimi napenda lugha ya Kinyarwanda sana. Ijambo lije kwa Ndaryoshe cyane rivuga ngo inakuwa mtamu sana. Na se aseme mtoto wa kwanza na baba yake. Mtoto wa kwanza na baba yake baba. Bwana sifiwe. Amen. Ina maana ya kwamba mtoto wa kwanza ni kiuno ya kwanza ya baba na mama. Ni kiungo cha mbele cha mama. Ujenzi. Mtoto wa kwanza ni mtoto ambaye anapiganiwaka sana. Ni mtoto mwenye anakutanaka na vita sana. Lakini ukichunguza ni mtoto wa baraka zaidi mno. Umugisha cyane. Amen. Kimeeleweka? Irumvikana. Batu yenyewe kwa watoto ya kwanza. Abantu bafite abana b'imfura. Uchunguzake mtoto wako tu wa kwanza. Ujenzi umwana yo. Mtoto wa kwanza umwana wako anakuwa na upendo, anagira urukundo ya zaidi. Rutenze cyane. Ukafika na kumtoto wa mwisho. Ugeze no kumwana w'umwere. Anakuwa na upendo vile vile. Anagira urukundo. Lakini hata tuseme kwa huyu mtoto. Ariko reka tuvuge ku Mungu anatuambia ya kwamba yanditswe biratubwira Mungu ametupenda. Imana yaradukunze. Na ndiyo maana ametoa mwanawe. Yatanze umwana we. Acha niseme kwa ajili ya mwana. Reka mvuge ku mwana. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana w'intama. Yeye anayeondoa dhambi za dunia. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana w'intama. Yeye anayebariki. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana w'intama. Yeye anayekubali. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana w'intama. Yeye anayetenda. Mwana kondoo wa Mungu. Anayetosha madharau. Unajua mpendwa, ukipokea mwana kondoo, yeye anayeondoa dhambi, yeye anaweza kupigisha hatua. Niko na kutabiria saa hii, wewe mwenye uko unanisikia, yeye Mungu amemtoa mwanao, amemfanya dhabihu, amemfanya sadaka, amekuja kwa ajili yetu ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Kumbe hatuna tarehe ya kufanya dhambi mpendwa. Kumbe hatuna tarehe
ya kwenda kinyume. Maana kuna yule ambaye ametupenda, hakujali udhaifu wetu, hakujali makosa yetu, hakujali dhambi zetu, hakujali jinsi niko, hakujali ufupi yangu, hakujali urefu yako, hakujali unene yako, hakujali fasuli zaliwe wewe. Yeye mwana kondoo wa Mungu, hakujali kama ulizaliwa kwa maskini, hakujali maneno ulifanya, na hajali dhambi ambazo ulifanya. Yeye anaondoa yale ambayo yanafunga watu, Bwana anayaondoa. Ndio maana Kristo alitupenda akakufa ili sisi tuokolewe, akafufuliwa ili sisi tukue hai. Mpendwa katika Kristo, niko na kutangazia sahihi, kuna neema katika Kristo, kuna ufungulivu katika Kristo, kuna neema kubwa ya Golgotha. Mungu anaondoa kama chafuko, Mungu anaondoa mafi yenye wanaweza kuwa walikupakalaka. Mungu anatosha stress. Bwana sifiwe. Mukubali tu, mukubali tu, mukubali, wewe mgonjwa, mukubali na ujue ya kwamba ni mwana kondoo wa Mungu. Mukubali, anatoa laana. Mukubali, mgonjwa mwenye ukona nisikia, nasema tena mukubali. Wewe umekataliwa, mukubali, kwa kuwa yeye ni jiwe. Hata linaweza kuwa limekataliwa, lakini ni ambalo linajenga, ni ambalo linasimama kwenye msingi. Bwana sifiwe. Amen. Yesu mwana kondoo, Yesu mwana wina, mwana wa Mungu, mwana wima. Mungu alianzaka kutoa mtoto wake. Imana ya tatu mwana. Kumbe sadaka zako hata unazifaa zote. Kitambo cha ulikuwa na probleme yenyewe natuwaka si. Kibazo kitwicha twende. Ni moya tu. Ni imwe. Probleme ni moya. Kibazo ni kimwe. Ni kutokujikubali. No kutiyemera. Turabinga igiciro gikomeye. Tuko wa samani kubwa sana. Tuko twaguzwa maraso. Tumenunuliwa na damu. Twakowa maraso. Tumekuwa tena damu. Amaraso y'umwana w'intama. Damu ya mwana kondoo. Aya maraso. Hii damu. Yaraho. Imeni tote. Kugira ngo njyewe Jumini. Mbahondi. Nitoke kwenye Mundu udasanzwe. Niyo mpamvu rero ibibazo byawe ari umwana w'Imana w'intama. Wabanje gutangwaho amaturo kubera wowe. Umwana w'Imana w'intama afite ubushobozi, afite imbaraga zo kukubohora, afite imbaraga zo kukurema bushasha, afite imbaraga zo kugukiza. Bakubwire muvandimwe, nubwo ikibazo ufite gisagaho kiremereye ku buzima bwawe, ariko hari umwana w'Imana w'intama. Nubwo uburwayi bw'amatwi bupishe, ariko hari umwana w'Imana w'intama. Nubwo wadeposhe, ariko reka mubwire ngo mu gihe cyose utarabona igisubizo, ariko hari umwana w'Imana w'intama. Muri fiyansaye yawe nubwo biri kwangirika, ariko hari umwana w'Imana w'intama. Nubwo bakugambaniye mu kazi, ariko hari umwana w'Imana w'intama. Naho bakurose, ariko hari urogora, kuko Kristo Yesu afite imbaraga, afite imbaraga. Nizere kandi numwizere, urabona ineza imbaraga zi. Amen. Haleluya. Nabwiye abantu mu gitondo, ndababwira ngo abarozi ntabwo bakubuze ngo bakurimbure, abarozi ntabwo bakubuze ngo bagushimure, ariko hari imbaraga z'amaraso y'umwana w'Imana, hari imbaraga z'amaturo, hari imbaraga z'amaturo. Imana yadutangiye amaturo, Imana yatanze igitambo kugira ngo abarozi ibitambo batamba bibugusa ku buzima bwacu. Amen. Nitupiriye gutinya habe na gato.
makuba aturindishe maragazira. Haleluya. Haba mu byago ufite ndani ya shida na taabu, haba mu byo uri kunyuramo, iwe mumenye uko napita ndani, ntabwo tukwiye gutinya. hatuwezi kuko ajya turindisha imbaraga, tulinda kwa nguvu. hari uwadutambiye bene data, Mwenye alitolewa, hari uwadutambiye. na mwenye alitolewa, Reka gutinya, acha kuogopa. reka gutinya ibiza kubaho, Imana irakuruzi. Oya reka kubitinya, Acha kuogopa. Kristo yabaye ituro Alikuwa ry'impongano, Kristo yabaye ituro ku buzima bwawe, Kristo yabaye ituro ku bugingo bwanjye, Kristo yabaye ituro. Reka bakuroge, ni igihe cyawo, ari kurogora, aje kukurogora. Oya aje kuturogora. Nimba ari uburwayi, abaganga bananiwe, yasanze umurwayi afite imyaka 38, amusanga ku kidendezi, aramubwira ngo fata uburiri bwawe ugende. Ivuga ngo abaganga bari barananiwe. Reka nkubwire ngo icyangira ufite iki gihe ni icyigisho, ni icyigisho uriho, ariko igihe cy'igikundiro kiraje. Reka nongere nkubwire ngo hari ineza y'Imana igiye gukoreka. Ndaguhanurira muri iki cyumweru hari Imana igiye kugukorera ibyiza, hari umugisha w'Imana ugiye kukuzaho. Imana ikurinze kubagwa mu nda, Imana irangiye kukurinza umutwe, nubwo ibicero by'inzozi ari byinshi mu buzima bwawe, ariko Imana irangiye ngo irakurinze. Imana iri kumwe nawe, Imana irangiye ngo ikwimanuka hagati mu mutwe, Imana irangiye ngo hari ubwiza no gukomera kw'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen.